روز جی قنطارا زاگروس و توروسان هلته و روناهی شوقا خودده هر آلین جیهانیم. مزگینی جیانه مینا تووین گنم دور بدور دیچینه و تیرژین آزادی مینا کسک سوران نوا قلشتکن انیا خوده بدشیرم و تابلویا دیروگا کتیجی سرپیهاتین ولات روژه و دسکتین بکدا مروف ین به 100,000 سالان جرو جامعه ایرو دهیلم. او ولات کوبح ساویتی کرن جبو مروفاهی هر بویه پر جکن زاروکن خواه فند و روناهی پیشکشی جیهانی کریم. مروفاهی و نرخنوین پیروز هر دناو عمبارا دل خود کریه و لهمبر بایرش هر حسبین هدبان بزاندنه و کتن شر و جنگین گران تا مروفاهی بنفسک آزاد بجیم. لیچاو سوریا دجمن باجار و گندن وی ولاتی هر دناو آگر ظلم خود سلطاندنه و کرن خولین لزاروکن وی ولاتی آگر و روژه هر جار او خولی دناو جاوین دجمن خود ور کرنه و لهر بوستک ولات گلک آزادی چاندنه و بکد و تکوشین بر خدانی آفدانه. باجار قامشلو یب 100 سالان گلوین کرد، سوریان، ارمن ببراتی جیان کرنه و تف هف باجار خو هر خواستنه بکن گلستانک جو گلستانین بهشتیم. لهر کورانک وی باجاری نقشه که بر خدانی ولد پارزیه دویدن. لیف باجاری دل اوینداری آزادیه جبو سرفرازیه جبو وکهویه هر وقت دل به عشق لیدایه و هر چاو مانه شیار لهمبر پیران و دحفین نیاران. دوغر عشق آزادیه ده بحزاران زاروکن کخون و هیوین خوانیل جول کولان وی مانه هنه و خواه هر کرنه قربانی آزادیه. بختواری لوی باجاری لوی ولاتی او کومروف ولات حزبه و جیان خوبک و غرابی ولاتیم ایرو بدهان مالباتن کومورا خوال دیروکا وی باجاری دانه و بونه دیروکا وی باجاری بونه نمونه این ولات پارزی سرانسر کردستانی و بونه قبله شورشگران. یک جوان مالباتن بولات پارزی خواه نافدار و بویه کلم دچاوی دجمنان ده مالباتا گلویه یا کوجگلیا دسپیک یا شورشی تفگر آزادی و تفگر رومتا مروواهی کوجی خواهی دگرتنه و جبو رومتا گلی خواه بدهان قربانی دانه و پارا خواه هری مزن جزندان بعثا شامدیتنه. هوان مازدوم دمالباتک کو تاشتی و پاشیلین خوش عشق آزادیه جکانین بر خدانیه وها مازدوم گاو بگاو بوست ببوست لسر چونگین شروان آزادیه مزند به و جیه خود نوا شورشیده دیگرم. هوال مازدوم تف برای خوهینا زاروکن دبن زاروکن شهیدان و ایدی هوال مازدوم و برای خواه دهم بیزا دایک و باپیرین خوده به فلسفه آزادی رمزن دبن. ناوی وی مکر مظلوم جبریه در ریزان و ریبر بو و دست بکر شورشی بو دست بکر شورش پگیگی بو و هوا جد هاتن جمع باوی کبار ناوی مظلوم به بلسر ناوی مظلوم دوغان ما ناو لیکر هوا کی قبر خداری اندری زندانی کریو نا ام جی ناسبی دست بکر کو ناس کنامه جم هنکی برخدان هوا مظلوم تندری زندانی ده يعني يقولوا وين معناه ناوي مظلوم دوغان مال مظلوم كير زاوتیا خودی دهات ناس کرن بجیربون اخوه پر جیربو و پر رحی مسئولیت بالی هبو ده هین تمنی خوی زاوتی بچوچک ده خورده کیولو این زارو کیولو جیر بو جیهاتی بو ده دبستانه ده جیانه ده هین سردمی بو هین نو زاوتی خود اسپیجی کرد یعنی هوايتي وي مهنتي وي خواندنا وي دبستاني ونا همي ده همي تشي خود براسي جهاتي بو وبعقل بو.
جیلی ویدیو جیلی مستر جی دتم با دورای سر وها بون یعنی دکاری بو در دورا خو کمبون چکرا دم لیوی گوهر کسی خلید گرته ملکی میرانی پر بو زارو قدم کوم دبن یکی تم پشت قوه چخورد بینن یک جی پر حنک کرد و تمیجی وک ناقده کی بو یعنی تا گودار که تا گودنی خود گوتن هری يعني بريت خلاص كي وجودنا خوشر تقول مشيها يعني تبيش خو فرق ذكر قلت مو ترخنت كي شيرين مالي بو يعني انت تشتغل قبول نذكر وقت ولو جدي بو يزارو كتيا خوش وانت جابوا الجمع شيرين مالي تاع حساب يعني تم يقولوا كان بو جواتا ما خوش تكراو genç hebûn serkişya wa gencat kir. Mesela çi mişkile derkete ya di navbera xorta da va navbera zarokî taxîn da va ya herkesî ban mazlûm dikir. Digo mazlûm wir yani ji me be pişt vê meselê de ya ji me bib alîkar. Yani xortekî wilo bû yani di 17-18 saliya xwe de شخو خوندنا خو حاسفين ها خوند ودما ازهات مجمع دش خوندني بردا بري خور کار دکر تدی کاری خانیا زری خواه دبی مجرد بو زری قد شوله یعنی هر چار برا شخو چار برا هون خوشکی واتنانن yani her çarpıra bir şöyle. أمك ما بعدهم كشنا عدبون يعني بشي طريق بابي أشوف شيء كان حد شهر زارو حد شهر يعني أو حد سبيري خواه نعم ما بعدهم قلت يعني ما بعدهم ما قلت حشوات كرنج وبعد وقتي شركته وكيد يجي يعني دي وبابي عليه آب وخالدي وجناك وما تك ما كش حشوات كر شو نعم مد مظلوم حياة مظلوم شو جواجي بشتي والله شركة صوصدا يعني ويجي تلوني ناب ملت كار ذكر يعني بكتير بيقدر جرى الجمد ما يعني الدكانية خود يجي تبعتي هبولو حنكشي وحنون بو جانو تشغي ساعات كان حنكرنا تكني ما تقول ما بشات كنين وتتناكنا لو تسويو هبولو واشتغلي يجيبولو ولو جدي بو يعني نوع شركتي براسي يعني قلت لها حسكر ما قلت يجي حسكر والله کسین خودی تایبەتمەندیên mezin ji biçûkaniya wan li rûyê wan xuya dike hîna heval mazlûm zarokek bû tevî malbatê derbasî qada rêbertiyê dibe û li wir mîna milîtanan silava şoreşgerî li rêbera po dike û dema rêbera po pirsa wî dike û nas dike ku gurê şehîd Mistefa ye û dibêje şêr gurê şêra ye. Gurê herî dihat hezkirin bû di nava malbat û taxa xwe de yê ku xwedî xisletên paqij ên civakê û li gorî wê jî di dilê her kesî de xwedî cihekî bilind û giranbuha bû. Kurekî jîr di gavên xwe yên destpêkê yên jiyanê de her wiha di dibistanê de ew qasî di hundirê dilê xwe de ji xwendinê hez dikir wek ku tevî temenê xwe yê biçûk lê hîs kiribû ku eş û azarên gelê Kurd ji ber nexwendin û nezanîbûnê bû lê ji ber ku ji malbatek welatparêz bû û bi xwe jî di nav xebata rêxistinê de zarokatiya xwe de cih digird. Rejîma Baesê wek ceza xêza sord dibin navê mazlûm û birayê wî dixem.
دمیم چون لبنان ساحه سروکاتی جی بچوک بو ما من حرسي صار البرن من يبچوكش مالي عقيد و رياض ريش بباصا مشو الحطاني يعني هم جبو ما جارة يكمي سلوكاتي بينن و أمولو وقت مالبات شون ولو أم دعوة كرن لورجي دمي سلوكاتي هاتن صحي سكني يعني هم هيجان هم جوش هم يعني جارة يكمي سلوكاتي بينن و يعني نب حزارة ويدا مي 15000 20000 إنسان بومبونه جحمي باجارة قصدا لبناني ساحة سلوكاتي كرن سلوكاتي للساحة سكني و سلاب دا لبيشيا من زاروكي گریلا جی هبون جبر بو اوجی لتاخی مبون خلکی باکر بون زاروکا جو کدن پیشیام ده ورسوسیه میجی ولا ام گیشتن سلوكاتي مظلوم جر تحیه خست سلوكاتي التحیه خست هات خواري كت سلوكاتي بقولوا ويحن بيسكر جير قلنا بتشيه قلنا بمظلومة قلنا أزام جي برسي قلت تلاي كيه قبابي من تويتشي قلت زاني شيرة لاي شيراية ولو ما سلابة خلاص كر دمالي دنافا جوانا دهات حجي كرن بس جواتي ما تشي ببانا جواتي مالباتي كي تشي ببانا تكو كاج مظلوم مرليخ برابي برا مظلوم حاضر ببا كي خوارنك تشيكرا بان مظلوم كر كي قدحك شاي تشيكرا بان مظلوم كر يعني تم دم مالباتي ده ودردوري مالباتي ده مظلوم جيجو هرقس لي شافي لي تقريا تدي انا جانا مرون ان صفات بيجي جبرت مرو حوالي شيء بيرتينه صفات جدا ولو تدي تنقوتن اما راستي مظلوم اف صفات يولو بربون صفات انه يذهبون مثلا بيجي تعدق لي بكره هاكش باخذ عفو بكره عفو نكره جمرت قلت وي حيفا خوال تاني مثلا ما دجار وسيجار او ديتي مشكله بير درباس منج ما قلت يدردي مشي تشمولو مرشي بويا خوتني رد لخوتني فدغريا جمرت قلت مثلا ما زاني بمشكله كي هي يعني مشكله كي بير درباس ويا اما او كينو شكي من زمان حتى بشي دمكي ما مشكله كي دبيز تقول مشكله كي تركتي مظلوم تدي هاد او بيرا قبو ميدي حيفا خواناني يعني او صفاتي ميراني جي بربون خورتانيا خود يجبو جواكي تشتاق ودربي اخلاقي جواكي با محقق يعني ابدا نذكر تشتاق بزاني با نقول بيواني جواكي نذكر نزبوني جمال جمازنار جنار جزارو كار جداي وي هبون اف مالبات نينما هميا هفبش لسر شيد مازوم او دخود اسبيكا خورتانيا خوش ده تبليغو ومير و چاویش تشتانه تشکست نه ترسیه دجیان خود
هەواڵی خۆ بوو ینی دەدکاری و پاڵا خۆ بدێ ینی بڕاستیژی ئەگەر جێ گوتێکە تا پرزگەرێکێ دێ شەڕێکی دێ دژیانە دێ هەواڵی ویژی و مۆک ماڵباجی مەزان و پشتامە چیاکیە جێ باوریە بوو حتا داوی خوردێکی پر هێژا بوو یعنی برێ خوارە بدە ماڵباتێ دێ نەرم بوو ینی خوردێکی نەرم بوو هادئ بوو یعنی ماڵی دوولە بوو دەربەتە جوانێکی پر مێرخاس بوو ینی جوانێکی قەبەدایە بوو جوانێکی گۆ مەسەلەن سەکناوی هەبوو يعني قود تاخذ دمشية هر كسي تقوى مظلوم دمشي يعني مظلوم بقوتها خو بصحتها خو بوينا يعني دياره يعني هر كسي تقوى بايا تدي جاناجي مثلا هناك معلومات هذا كسم له درت كيف تقول بطلي فلان كسم هنا يعني مظلوم شي بطلكي نابو يعني بطلكي ما نقولوه يعني جوانتيا وولو شخوا يعني بويري قوهاتن سري مالباتي يعني ويجي بحر خوش واي شابر يعني هر وها خودی خیال مزن ین آزادیه ولاتکی آزاد بون جبر ویجی هر جی خواره وینه خیز دکرن مروف وینه ساز او قصد خیال خود آزادن و هر تم بهیوین کو با آزادی را بفرن جیان خیال دکن اف هستین خوی نازک جی تجاری ند بو آستنگ لهمبر کسین کو دخواستن دست دریجی لویان جی مالباتا یو بکم مروفکی او قصد دلویرک و بی پردک لهمبر کسی ندما ده همان دمیده خودی رو لکه مزن بود ناوا جواتان ده و هر کسی به مراق گوهتاری آخافتون ویدی کرن مظلوم جبر کوکور شهید بو او یک جی باره کدن باره دوزی دابو سر ملیوی و براینوی هر دناوا خباتان دبو و حیاج دست دهات ندهش کو کس بزان بکو او چی کاری دکم جبر خو پاراستنا جرجیما باعثیم لید بویره که کودچین مراسم شهیدان مظلوم تف هر سی برای خواه و ده جوان دن جالی رژیم باعثی غتین گرتن و 6 ماهان دگرتی گهده دمینن خودی رحکی هوالتیا درست و رحکی شا تکس جحنک و پیکنوکین هوال مظلوم در باسنه دبون لسر هر کسی که یان جبویره که پیکنوکک دافراند تا کود هندری زندانی ده تاوی ایش و اشکنجه لیدی ساجی حنک و پیکنوکین خواه به منبورین رژیمه دکر یکی مالبات تی که تا تنگایی دیان که بلا خلی خستا مظلوم همه ایستری اکید شو وقت بیجه قبول نکرد يعني قبول نذكر جو هنكيج قرآن وي يا براي وينا اللي خصم بخو وبيبرسف منه زوم ومحيدين شهيد محيدين ودليل ام بهفر كدنا حبسيده ده حزر وحشم كدنا حبسيده محر شهر جمال باطكي بقشتين ده خورتون ازو مظلوم عيني منفرده دبون يعني دمي ازوسيان ويني خداني سر شوغام دمي ازوسيا وما جاوي خبال دا مخسنگي بال دا تحقيق خلاص بو ام راكرن امج حبسه غويران يا حسكي ام برن قامشتو يا علايا جار براسي يعني نجمه الزومبا ما حردها هاف خوارا يعني ام طنق دبون ام عاز زبون بينما طنق دبو كنجي بدر كيفن جبر حكم نبو ما نظام كنجي ببردان يجبو جم بر طنق دبون مظلوم بعد حنا ما نكربانا وتعليق معليق كربانا ما هدود حملات يعني
يعني بياني مازم قال لك شخون مقبرة يعني شو كاين ما بدرو جيان كلي حتى وشيء كتير أنا جدو قدنا بونا صفا یکی حتی نها خوند یعنی باور بکه لاوکا کی گل کی جیر بو باقل حتی صفی نها خوند دست دان زارو که شخوب چوکتر جیرانی مدهاتن و درسن دیجی گل کی خورتو جانا زاروکا دانی رسمی خطانی هم چپی بو دزاروکا هم چپ بود دو راست بو دنابا قرب بالغی ده دنابا امسی مال دمال که ده بون مثلا زاروکا ما پبر چون مدرسه پبر دهاتن مروفین خودی هلوستین ولاد پارێزیên ji bo doza xwe ji bo gelê xwe tê dikoşin û zordariyê napejirînin her tim dibin armanca dijminan. Vayê careke din rejîma Baesê dest davêje ser her çar birayan û yek ji wan birîndar dibe û ji bo parastina zarokên vê dozê milîtanên civaka xwe tevgera azadiyê her sê birayên din derbasî mexmûr dike û rûr jî demekê derbasî çiyayên azad dibin. Demekê li çiyayên azadiyê xewn û xweyalên bi salan di hundirê dilê wan de mabûn pêktînin û hîn bêtir ramanên azadiyê nas dikin û jiyan dikin. Bi tîrêja şoreşa mirovahiyê re ya li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye, heval mazlûm vedigere bajarê xwe qada şoreşê Qamişlo. Rast e yekser heval mazlûm cihê xwe di ti saziyan de nagire, lê li Kûderê bê xwestin li wir e. Her xwe li rex gelê xwe dibîne û dibe xwedî kesayetekî rexnedêr li beramberî kêmasiyan û dibe xwedî nêrîn û pêşbîniyên mezin ji bo şoreşa Rojavayê Kurdistanê û doza gelê Kurd. Çar bira bû mîna axa Kurdistanê ti kes nedikarî ji hev dûr bixistana. Her bi hev re dixebitin, bi hev re di nava têkoşîna azadiyê cihê xwe digirtin. تشتێک ژی هەبە دوای درۆ جێتە دگۆ کێماسیات هەبێت ئەو جەسارەتا وینا هەبوو دکاری و بگۆتە دوای درۆجی ئینسانان پزیێکی وادگوتن ئەگەر جار ناگۆل و مەزم بانایان ناو حەنەکات دوایکی کۆمیک ژی بوو ڕخنەی سیاسی کۆمیک دیگۆ ڕخنەی جواکی کۆمیک دیگوتن و بستوبێکی دیگۆ ئێ مقابلی ڕخنایی قبول کرد و کێفخۆشی دیکەنیاژی دیگۆ دەزانیم چاوە تعاملی بکردانە چاوا دکیا درێدێ چ گوتە پێویستە بێژێ دکیا جیدێ چا نەپێویست نەدگۆ تەجانە لێ نەری ولۆ یەکی و غامە یەکی منعەزل لێن چاوا ولۆ تەوی جواکێ نابێ و پڕی عالیە خۆ دێ پڕی عالیە خۆ دێ کۆمی بوو پر جیادێ شێتکار بوو پر جیادێ براسیژی هەواڵ بوو لێژبەر ئازادی تیجاری li xwîna xwînfiroşan nayê û ji bo çend quruşan rûmeta xwe difiroşin. Ji ber wê jî erebeya heval mazlûm xistibûn bin çavan de û li kolanek ji kolana Qamişloya herî welat parwêr li pêşiya mala xwe heval mazlûm tev bapîr û pismamê xwe dibin armanca firokên dijmin yên bêmirov. Li wir ku çawa şehîd mazlûm Guroj zarokatiya xwe di hembêza bapîrê a Pêyûsif de di agirê şoreşê de mezin bû, îro jî ew agir bi benda xwe careke din di hembêza bapîrê xwe mizgîna azadiyê li her kolanên Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê belav kir û ji her kesî re peyam da ku roja me wê ne dereng be, êdî dem hatiye, demdema azadiyê ye.
شخو تاقین چی بو ساعت دورا دونی بسیکه بیزا بو اجش کار هاتم اش کار هاتم هین مولو يعني مخارحات نكربو شخو دنگي تاقيني هات مدي دخان برنيزيكي يعني جعدي مدنه از الكتم بردري مدين بيكامل البردرية از ديرك باصة يعني از ببازاني هاتم جيبو يعني از هاتم مدي يعني أمدرو سعري بلكي يعني كيم كس قيام سر يعني أجوا كسي دسبيكي قز قيام سر يعني إجاي سعرا مينا آمي أجن يعني أجد ويد الدلية دبو بس ما كيما إلي أوجه يعني ملات ومعربات وجيران ودوس وهالكسي ما يكونوا دو والله سعرا شيء نصو يعني بويركي أذكرت كم تفاصيل بناتج بلغو براسي سر مجال كي جرانا لأما يعني شهادتها و شكناندري دمالبات تشيكا يعني حمم غلبات دي شهادتها يا بوسب وبارا شيء محمد وشيء مصر دي شكناندري كفر مصر دمالبات تشيكا دولت ترک میتی خو کردی خاین bu Kürdat deme ev Kürdi ku bıçak kuruş pere eğer te usiye grup $100 فرود خوینا وی همبر دنیای تبیه خوینا نه ارزانه و امی بیدوزا شهیدی خوابن حتى روجك جعمري بهابه ودي صاد بيجم سري غبرا بوصاب سري حمي هبالي كنجكي هبالي تشياي كرستاني سري حمي قالي ورا باريس يبرومت يبقي ويبجي وقصدي سري حماسة سري حمي مالباتا صاحبي شهيد نامرن جربرا